Kardom don marli pinini liako puthot bangtholo na litum kelang bomati kaching hona channel Karbi teach 2.0 along la pena prangsi ka do kave la Karbi teach 2.0 channel long kelang ra do an panstami nilhin pen Kardom pajariglo Kardom la penon kelang bom na litum la Karbi teach 2.0 channel long jongsi AKIMI lang pula na litum subscribe ikta la pen adu head bell arjan to di dakana litum ber pon ikta la pulta monon pinili kapre ka video le upload stami na litum mobile long kilong da prangi matte nang le da prangi fan lo lapen pini a video bangke si lat VORENG AWARSAI la PUTHOT si nili NANGWAN pithulo la se nalitum da thumbnail mate title long stamin nalitum thek pon long etpo la se video nalitum kicheng pen kijut an langon la pulta nalitum chini ikpo mate apply dun thekpo lapen karjulong tumta du ota hailo lapen karjulong le tumta du ota haila seola karjulong le tumbang pulote nale la karjulong tumbang share igo kan ma share un lapen non subscriber bang 1k playing fan bang 2 wet la nai hini subscriber lo te 1k bang playing equal lapen Thursday ani bang ken nili giveaway ta bipon fit pola sepada depend benale tum giveaway pe hai polte so channel subscribe igon lapen video kan ma share igon lapen comment message comment pi igon jo lalo polte nal tum giveaway ki hai chance bang dolo nase video lo le chithan namna la kai ke son la intro bang sabso lang ponjok jidat panale tum la intro lango lang misen intro ta nase lang pon igon la penalitum ta details sai hui langdam thulang polatela so a video la description along dudo link bang son ni lita pidun dun la so link long nalitum ber non la pen azada browser pesta chi open po mate chingpu det pen a fit nanglitum matheng no tala son arjan hai hui mate ke tok dak details sai hui bang du et po la sinalitum ta langdam ingtung chining tung bolte nalitum ta langdam iko la pen non dagni li ingthe thini vesta nang than pon ikpo mate nang pachini pon ikpo ngasi nangli tumbang nangli tum hanili kachuning ri alambang nangli tum video ka lang thorno kicheng pen kijut a jo la hello ngasi pada depend pen chathan pon lonang pp aja VORENG AWARSAI mala pen koson ma ko kona na se post to ma kan an mala tanili nang than pon ikpo la pen nangli tum dak thek pon lang la klar dak pen nili dak jum nang wong piglo la NF Railway Apprentice Requirement pudiyo 2022 NF Railway has published a notification for engagement of apprentices for the imparting training under the Apprentice Act 19 lai huilo la si dak designated trades at workshop units in the lason ke tok dolo da NF laso full form na ne tum dak theklong po northeast frontier la pen da post ba na ne tum thek ponlong po dak 5636 ando yo la ba na ne tum dak klar dak pen thek ponlong po matte nili dak jumna la ki er pen asri pidet mo la hello la pen ako ka prek ta langdam thunang dak korana se post to malai hui ta langdam thunang la pen ni dak zoom off to poko jo zoom off lo mate nili pa bit heglo la pen ali tum dak thek ponlong po NF Railway Apprentice Requirement 2022 la pen name of post banali tum dak thek ponlong po Apprentice la pen number of post banali tum dak thek ponlong po number of post dak 5636 ando yo la number of post yo na hela la pen stipend the candidates finally engage will the provided spended the prescribed rate as the per provision la unimportant lo la pen the division workshop with vacancy details la pen nalitum dak thek ponlong po lamding LMG
SNT workshop MLG PNO lapen track machine MLG dakle na litum do la suppose long le 100 sorry L 1140 ando lapen det ke new bongai gaw long la sodim ta do dakle na litum 1110 ando dakta lapen det Katihar pudo la sodim ta 919 ando ya lapen Dibrugarh long ta do 847 lapen Rangia pulong do dak 551 lapen det Tinsukia long do 547 lapen Alipurduar pulong do 552 dak apos pang rompet mendak total 5636 lapen education qualification banali tum dak thek polang po 12 10 kalte 12 ane pass nang po lapen dak bangke NTC certificate donak po national trade certificate lapen ITI laso a certificate dunai lapen marksheet lai hui donang po yo alam bang lapen that candidate should have already passed the research qualification of that issue of the notification ITI certificate NTC STC should be available with them tum hanma available lo la ITI la pen NCT STC la tum ke pass tuma la pen dak eligibility bang na tum dak thek pono for the full details slide eligibility criteria spend and extra click on the official notification link la bang na tum han ni liman than poni pu la pen arta long langdam la pulte 15 pen dak 24 an nai yo the pen that application fee bang application fee bang not refundable 100 rupees la bang ke nani tum dak nang po 100 rupees bang nang po la kobisi tum han la pen ST tum han dak nang ne ST SC la women candidates tum han mang nang ne la pen that online jong nali tum online jong se apply pulte jela soling long sta menali tum visit am nang po payments ta dak personally tum pinang po apen e koson se apply ma la tanili dak na paklang ikpon po aprang si step 1 ba nali tum scroll down la pen link long po la pen den nali tum online application po dim nali tum click to no mate ber to no dak ber det po nali tum registration po nang client la so registration dim nali tum registration nang po details ai hoji pinang po la pen det form azat fill up nang po la pen a form ang tanali tum submit that pen print out that non mate screenshot la hai and then the pen that bang lang dam thuna da ke ching bang ek tarik pen la soima la pen 2022 ya mate tarik si chiklo control la pen mo chiklo lo la mo chiklo tarik si lo la pen dak 2022 la pen ki jodi bang kadak la so chiklo las mate mo chiklo las 30 ya kijut po anate apply din nong lelo ya last date lo lama nationally tum apply po la online application po di la so dim nali tum click on mate ni links tapit pondet po apply din tung po te apply din iko la pen tak click here po jo doi la so dim nali tum ber de no par la sodim berdet te sonan chiklang pola penali tum ki ber dam thunai bang ke la sodim notification of engagement of the apprentices over an F railway for 2022-23 yo la sodim le nali tum ber igo dak ber iglo pol nali tum apply dun me po yo la hello la lancho la pini video long ma la sinali tum video jang salang mesan pol share ikthana le tum le apply dun de ning hang sta me ka ning hang tum do ota thegil tum apply dun ta hai asi share ikthana le tum kan maseron da se pini video long mang lan chalo mo next video long le chitong na me thak me Kardom